candidates singing the party song. Komishimya upra kawang betum betum. I think that's enough. Kong naha upra bareng banaha upra roha upra maniha upra kong deng kong naha upra bareng banaha upra mana banaha upra lama ngebraha upra. Kajing nyovut ya ke election MLA Arhazar Arpolai ha Meghalaya kala pen kala perdet namar ke seng san perthai ke bathamai kala pen khnyu ye baro ke seng san perthai ke baklan bor namar ke jingdan jeng seng Voice of the People Party ye ke balai lam do ba Arden Milar Basayu moj kala yo jingjop nagi South Liki constituency kaseng VPP kapeniang kertong hadu khat pra terliki constituency bat ke job South Liki jaka kata uba Arden Milar Basayu moj nanong krem constituency uba Edelbat nongrum ulon phabiang kumu MLA uba Bright Marbanyang namolai constituency bar uba Havingstone Kharpran namor kedeng constituency. Ni bak jindan jong parti fi lapun kemaru yaki perikala parti baile ambarok censi rukla kalau bakla korkom kenjeng jengki so kulu orang lah ne ni so banai kublai upai ba uba priang ya kajing pensyai kajing baga nongrim kajing ngatrai gede kajing priang kajing upai ba ya ka Voice of the People Party bagon ra kata kajing kumar kamde kajing pen kumar jeng VPP ne gede kajing priang kajing upai ba ya ka nongrim bat ya ka thong kajong ka VPP. Atau ini yang bagi paiba mentang kira ada syai paiba ke hari ni South Konstitusi paiba ke start ba ki syanya bagi ingat kata clean politics campaign ke kumba kalong mde atang hari ni ke Southly leni ke Santli ki constituency ki bengi lapan job ndingi i naka rukoman juga vote bawat ki constituency ki ba ngempat yo lat nomor tang arti utam eng yo aban campaign tende hindapet naka vote naka jing aji kersyam juga paiba ngalabanong balaringi yo tang shibanairu ka VPP kan job lo dah borok kini ki khat pratli constituency ka bepeni bagi paiba ki latrang ka jingkala ba ada VPP kan ba mentang kenti labun ki sebelum berjob atau habri bejincar bidang benor dawan UCM dok khasiba try kata ka question kamarai ze manta ngim ko abangin kum ka party bengin wanra ay kanu unu ka bolong komunal tenre habangi kren ye ka jing senshar ngin kren da ka nongrim ngin kren da ka sarkar ka bala aban trei ka sarkar ka bala aban syakri ya ka jelahi borokoi tengam sngo bangila aban hiar sa ka kedan benginya ong pramangal ni paramapi.